हाइदि मंत्री मंदोनदी लाइक ओराइबदी संगपोत्रेबो को मयांग थबक तौजदा आई मातादगी मंत्री मंदोंगसी मणिपुरदि आम सौतुक चनिङाइनिदा थबक से असुक मतिक तौरबनी सोरो अमदो कोइलास थादि लोइ काय नद्रा अदगा मोइसे अदगी देखोइ मणिपुर अखोइना ख्वाइदि पेंजबसे हंदकी एपिसोड से मसिजु आई खमदा सेंटरना सानारिबो रोल खंगदे मोइ मंगा तो थोलागा चिमिस आई वइनि तौनरिदो अतोप लेबाक चिमिस ओइनबो लैते महाराष्ट्र फर्नांडीस लोरे यूपी चिमिस लैतना जोगी अदिना तो फार ओइलेनिना को अखोइ सोमना चिमिस मंगा तरुक यंग लाउना ओइनिगा थोलकपसे सुमा अदि दुम नुंगाइ थबक याम तौबा ngaktanina loibak laibak si kathok pam hai tare adom yenga well and good ni tawdabu claim tawdragadi akoina center da chaibadi ai kya pam deba ko either claim tawbiro aduga claim du da man governor na log da tagati hai esa bo maina hai suspended animation di anytime hingat pa yari hai ko adu di oiragadi judicial review sat pa yare pr gi mathak ta 350 challenge taw yare ade amana 3 moina leader khanma ngamdrabani 164 ge close number 4 164 के क्लोज फॉर आर्टिकल को अदु मखादा बोर्ड कादा मिसु क्लेम तो याय को अदु मा बजा क्लेम तो यार पार्टी अमना सपोर्ट तो तारे अइना खमदा मोय मंगा तुक तारा बोर मोय लीडर खनब ngam तागदी अनदर ऑप्शन दी 164 के क्लोज 4 के मखादा लाइक खाइबनी खंगदे मसक फजबनी खंगदे लेद्रा को अदु मी म खलगा मोयना अखोय मयाम खना लेरमैना सोंग सावसन सिमस ओइलसे क्लेम तो होलसिन तोरगा अदु मसु 6 मंथ डिमांड ओइरने दुम इलेक्टेड ओइरगन ओइरगन मा ऑटोमेटिक रिजाइन तोरनी को अदुगी पोर मा अदु सो नत्रगना सोंगमद्रगे लास्ट ऑप्शन दा खतंग साथी सिना कैनो कांदा एंटी डिफेक्शन लो को 10 शेड्यूल दी मखा स्केप तौनो मोइना 2/3 मेजॉरिटी सी थोलक तारे अदुगा वी आर द ओरिजिनल पोलिटिकल पार्टी ने क्लेम तो महाराष्ट्र तौनरी सी बेसना काय कोतर मा पका काय नि दे मनि उसम काय रमनेना अमाय तौदना अदुगी ऑप्शन नंबर 2/3 ओइदा रोय को 2/3 थोलपम चंगे अदुगा टॉप फॉर्मेशन तो सरकार सेमा अदुमाइन तौरगा देन खमद एसेबी डिजॉल्व तौबगी पॉसिबिलिटी याम वांगी मसि समाना थोखि काश्मीर दसु अमाइन तौबगा नोंगालगा एसेबी डिजॉल्व अदु अमतक संदुक सो होके सा हायौदेन एसेबी हुजिक मणिपुर कंडीशन सिदा एसेबी डिजॉल्यूशन से 174 की मखादा तौरोय को 174 की क्लोज नंबर 2 की सब क्लोज E the Yawne, B the Yawneba, dissolution of assembly by the governor. Adu governor Tower Kainakanda, Article 174 itself is under suspension in Manipur. PR do you PR the article of suspended Loyamani, other 174 itself is under suspension, Perano 5 to 6 the Yawni. Adu the 174 later Kanana, I could dijoto with Kanan Torani, President Toraneba, President, the Council Minister, headed by Prime Minister Narendra Modi, advised Torani in the count. President of Indiana, with the governor Tower, Kainakanda, 174 is suspended in Manipur. Simaquina clear or and then come Kangda, Aquina, high study, best solution, the PR, some Sandoga, some Karen, democracy, Karen, the best suggestion, the dissolved Toraga, fresh mandate. Upon Prasana, constitution, Prasa the king, Prasa the sovereign in democratic country. Alone the Sanction best way than country. Congress की क्वेश्चन मंगा कोई गवर्नर पिशन के क्वेश्चन मंगा है बता रहे हारिबे कोई हुजी मणिपुर के विधानसभा से हिंगलेब्रा नत्रगा सीरेना लोब याब्रा हाइबना सिंगबा दुगा अनुबा सेम मलालब मतमदा प्रोटेस्ट तोबा यागदोरिब्रा अदुगा आर्टिकल 174 कोई लेरिबा पीरिबा मागी सना कानून मयाम से खोइना गवर्नर ना थुगाई है लौगदौरिब्रा नत्रगा सिमसी द कमाइना तौबा याय हाइबना सिप तोंगान तोंगान वफम मंगा कोई गवर्नर पिशन केबो लेरा हाइबा तारो जा हाइरिबा सि कांग्रेस ना सि गवर्नर पिशन लेबो क्वेश्चन मंगा सि द कमाइना यंबे हुजिकी क्वेश्चन मंगा सि अखोइना रांसि तौना तमने याम कन अदोम दे होइना सचरोय को हाइदि मोय क्वेश्चन दुगी अखोइना आंसर पिबा थाबन ते गवर्नर हंगजबने गवर्नर इज राइट पर्सन नि माना आंसर पिजरनी अदुगा अखोइ मणिपुर दि तुमिन लैबगी हेबि लैबिना दुं गवर्नर दुं तुमिन लैखिनि दा खोदि साइलेंस गोल्डन गन त्रे खोइ डायमंड गायबे यारे खोइ मणिपुर दि अदुना दुं तुमिन लैखिनि येंगसे तुमिन लैबा अदुगी करी क्वेश्चन आंसर पिरक्तन बखा फेल होय हाइदोरिबरा खोइदि क्वेश्चन आंसर खुमद्रगा दि फेल होइदोइने मसात्र दो गवर्नर दु फेल होय हाइदोरिबरा खंगदे से अप टू द कांग्रेस एंड अप टू द गवर्नर ऑफ मणिपुर अद बेसिक कनोदी मसाइगी पोर्टसी स्टिल अखोइगी स्टेटस ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की पोर्टसी सिदी दुम कनोनी लीगल क्वेश्चन नि को मसे दुम हंगबा नैनबा कायबा लेते होजे हाइसी मतम खरगी वारी नि को मतम खरनी दी अखोइगी काइनोना असेंबली सी कौगदबनी 6 मंथ
6 month ki manung amuk ti kaudong ne ko last sitting duga amuk sitting ani si karakta 6 month ki gap lebe ya ti masi article 174 gi clause number 1 de yaw to ni ada mongon da hai si sale hai ni sale di mandatory hai ni 6 month ki gap si lebe ya ti ko aduna si gi pot ni aduna masai gi haining gi post di kaino kan da SMC kaure pham go da numi tu gi hayeng ni hai tu da ni resignation tawri sin natra resign to accept tawre aduga nong ni leraga president thame numi humni humra ni makhai ra leraga ana adugi time factor du ni yam kan congress na ho lise time factor kari argument no hara kan da SMB ko gi last date to 12 11 oi bane ko 12 hairo ne 12 11 gi midnight hairo ne 11 12 11 or 12 hai sine si mong do ko hudra ga di ya sai 174 clause number 1 si violation tau do ne ko si constitution violation ni sam law state law na te ana constitution violate tau ya da 11 12 bere adu matung da SMB di dum lei ni dai si na tra PR di lak tre adu PR lak ta bari na hoji argument si PR lak tu sin tang ka na 30 lak tu sai da ho re nonga laga nong ma gap lai du ra kan tau ri ko ada marak tu da 6 months si hendo khre aduna resignation accept to PR lak ting marak tu di SMB is still alive oibrina session du 6 month hendo khre si argument si yam da time bound ni mathematics in kaino ni makup ni khon sam kan khang je te si adu hen ramina akhoi si SMB si dim to be dissolve on laurani kaina sum waklon ma pusale ibo ko si ju phaja poni masi tumai ko ai di base di sum interpretation supreme court da example phadong male adu khangti ko ada si da khoi nei na du si case mayam pur le rai si da gai di obo ke thok thang dar pari aduna sida case mayam le sida ani di nei na da yaro ani sida amana akhoi gi in the matter of special reference number 1 of 2002 haiduna si Gujarat ki election gi ni Gujarat ki tawrisina masi mamang da 1994 ki case le ko esa bomai against Union India and just mapan held to an sida hai sina yam nei na re president rule ga si ai di haijabani masi adum supreme court ta masi judicial review to ya ne president rule haidi 350 to nate ko 350 60 di justifiable ne haidi council minister na kari advice bi khi haibadu di question to ya da to bu based on what material the president of India taken they decide the material to sufficient oibra oidabra yeng hai ko adu ni judicial review to si an judicial review to we are and sa bo mai da hai akoi su judicial review to ya jan supreme court high court to budi to do kan to ro nam lai ni supreme court appeal ama ta law ron hai assembly gi election masa gi election to matam yo ron adu matam du best way di supreme court chalaga judicial review to 356 se adu to we wa khan di lai to mali aduna ai khambada court ka sina paidra anduma esa bo maina haire ade esa bo maina haire misna amana manipur contact thi jeng kanda akoi SMBC dissolve to ta gadi unless until SMBC dissolve akoi SMBC suspended animation laini ha mane dissolve to gadi sai ye mobe ani ba homo be dissolve samu to gadi suspended animation laini haidi MLA do laini SMBD lero SMBD laini suspended animation matam khura kwa adu hayeng hingal dalon hingal pa sakam sembe ya po na thambai wari ni da aduni hairam mi se ad esa bo maina haiba se amasu hairi kumna padar se case thar por da pesa ko pam ya ro hanjan padar amuta su ya ro ane mangu dam hairi akhoi kano sidi suspended animation ji phagi do na kwa yam sang na thamba si su masi constitution 6 months this hang do ro na dak soy parliament pu thora ni adu 6 months complete chalang matam se 6 months amaga 1 year oire ba ko ada ai bok SME sum heng tawraga yalaga sum suspended animation thamba sidi constitution ki framework ki mapan thola bane ba ko adu di alternative government ma sem ki pot leitre adu di resolution taw ki pota naksale na thamjeni nge ba ko khoi ham jadi aduma ide amana akoina 356 challenge to posi leitre hoji ki esa bo main hai aduni adu ngasai ki case ama sinang sai Gujarat ki election Gujarat ki de moi di kana to bo sina just mangana sina president reference pi bani Gujarat ki special case ni mayam to sina pu sa su da sahi manga pai ki haiba Gujarat ki sida sahi ama mo watlingai da chief minister the council minister and vice governor da akoi SMC dissolve to biro press election to sina maina moi recommend thakala pai wan sahi ama gum wat bani 2000 swai sida ako amain to duna masi case just mangan hel to ki adu da maru in nainari di kaino ni akoi gi dissolve to khaba
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ 6 month ꯒꯦꯞꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅꯁꯨ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ 174 ꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒ ꯂꯩꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛ ꯁꯥꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस 6 months खतंग नोंनि हेनबा याब्रा खोटबा याब्रा कायबा क्वेश्चन मयाम लाएबको अदुदा हेक्ता पुंग दो होटनदना 6 months हेले नोंम हेले पुंग मरी हेले कायनागा तब याब्रा कायसी मसिदसु नैने आइना खंबदा इट विल बी डिसाइडेड बाय केस बेसिस हैन सुप्रीम कोर्ट ताएबको अदन खंबदा याम नोंम हेनबा पुंग मनि हेनबसिदि याम कन्ना कन्नुदि ओइदो मानदे दु लेट्स होप कोर्ट चलगा मदुमा केस अमा तौरगदि फैदनको अन खतंग नि खेने गुजरात की दुगा 174 की अखोई सिदि कैनोनी मैंडेटरी नेबको तो गुसु स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ता 350 अदुगा कौदा तागदि 356 सु लालोसु इलेक्शन कमीशन जो हाई अदुगा सुप्रीम कोर्ट जो हाई हाइदि 356 से अखोई की प्रेसिडेंट रूल है कैसु नते मागी टाइटल ना ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैचिनरी इन स्टेट हायर मनी को अदु मनुंग दा यावम दुचिना गवर्नर की रिपोर्ट और अदरवाइज अदु रिपोर्टिंग मतुंगिना स्टेट सी द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट कैरिड ऑन इज फंक्शन एज पार्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यावंगनेबको अदु मतुंगिना प्रेसिडेंट के मति से गवर्नमेंट दु कॉन्स्टिट्यूशन मतुंगना थबक तोबो ngamdre haiba isam sama wanida aduna 374 ki makhada 170 makhada assembly saman tobo ngamda ta 6 month ki gap hindu ki targadi madusu state government is not doing his function carry on his function in accordance with the provision of constitution तौर माचु PR थंबा यान सुप्रीम कोर्ट हाइरिबको अदन मसी मरी इले नेशन नव खर लेबा हाइतारे अदन खल मसी सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस केस तौइदना कनो की दी वाफक हाइबा कनो वाकअप हाइ दुगी सतना केस तौ व्हाई नॉट सी केस तौ कनो केस अनि तौ बिया कांग्रेस ना अमना सी लीगल क्लैरिफिकेशन पीबीयू हाइना तौबा मा अदुगा PRC डायरेक्ट अदुदी PR चैलेंज तौबुदी कांग्रेस ने तौर आदि मोइद खसु इंटरेस्ट लाइते अन हजिकी पोतु म तौबे अदु आइदी सुम सांगदोक लगा सांगदो थंबसिदी डेमोक्रेसी की वांगदनी कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क की अगेंस्ट दनी अदुना 6 month मानदक सांगदोक की पोटे लेरे अदुगी सांगदो इमरक सरकार सेम गमदर तागदी मसिदा को सरकार सेमखिनी आइना चिमिस ओइगिनी आइना मंत्री ओइगिनी कोचिन सेमि थबकसी मामी काइनिंगाइनी डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट की प्रिंसिपल दा अन मसाना खगना dissolution is the only solution ko hadak parliament su sam samaroi mamangi 2 month within the 2 month approval on people dudi akoi law khong tor ga voice vote to solution gi bane ko handak ki sidi masida anga ko phang debate tongnarani why not ka do with dissolution to dino haiba question ji soidan ha kani khali even BJP markte bung hagang puye kaino kanda sidi dissolution gi pot ma naksala bane ko aduga election di to do ngai le bane aduma akoina very clear na thamningi नैनागदबदी याम लै अखोइनसु हाइबे याद पोट खसु लै भाई तारे को अदुना एसएमई की पोसिदी सुमाइसुम लैबसिदी कैदौरुनी अन बेस्ट सोल्युशन डिसोल्यूशन नि एसएमई डिसॉल्व तौरगा फ्रेश मैंडेट अमा लौबना ख्वाइ फेबल अदुसु पीआर दि दुम थंगबि याइ को 3 year मान सांगे सांग 3 year थंब याबो अदगी स्टेट असेंबली की ड्यूरेशन जे क्याम सांगदगे सी आर्टिकल 170 दु यावबनी ड्यूरेशन ऑफ स्टेट असेंबली हेदा अन खम हौजिकसी अकोइसी लीडर जो खन मंगमद्रे अदो करी की PR थमिनो सो कोई खंगदेदा खंगदेदी हौजिकी 6 month की गैप तु हेंदोरपदगी अदुसु PR थंबे याइबको अदुगी थमिबरा नत्रगा इरांग जे कंखलतना लॉ एंड ऑर्डर हाइबदि आते को इंटरनेट डिस्टर्बेंस मागी कनो दु माई लेवल दु लग जोरपदगी मागी इंटेंसिटी दु वांगपदगी स्टेट गवर्नमेंट इट कैन नॉट कैरी ऑन इट्स ओन इट कैन नॉट बी कैरी ऑन एज पार्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अदु समाने को अदु 355 दे यावबने 355 ने 356 ने 365 ने 174 ने मुझे 2 पागदने को 355 तो यावबनी एक्शन एग्रेशन एंड इंटरनेट डिस्टर्बेंस अदुना बिकॉज ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट कैरी ऑन in accordance with the provision of constitution haibane bako adu su 356 to gi portu satisfy tor su PR thambe ai bako aduga 365 to so mo yawbani 365 ta na union government pi direction je follow tok to targeti adu da su
state government cannot carry on its function as per the provision of the constitution. Samana draw PR 356 to gi not carried on in accordance with the provision of constitution. We are at the 355 to your money, 365 your money. Sin 365 Makada su talk the Bagishu PR Tamare, 355 Makada su Onjala PR Tamare. Other question the Soyiba Mana. I am seeing the Sequina constitution Zimbun Parkamatamda. Aquina Tegna Wumle, Esa Bomai case the Maria Nenesi Sarkaria Commission report in 1960. 86 ki masidani central state relation president rule thamba the government command formation tawni single largest form tagodra hang parliament command tawni hang assembly command tawni speaker ki role karino ka pa nei na gare esa bomai as sarkaria commission report se central state relation gini masigi report pa dara nei nei sai gi esa bomai ki case da nei na budu da supreme court ha se ministry koi ministry se resign to the loibak neba koi collective responsibility na once kana da 64 ki makhada moi se loi resign to lo doni adu lo matam sida mana resignation pharong piraga nongalaga numini le humni laga ekta pr thamgonu hai ba esa bo mai sida ad aina chingna rak point se kaino ha kanda alternative government ma form tong no lakna ga dam hai ba that not pr akoi ji thak thamjan gare yamna kan suggest tawraga formula da na tak toksan gare nang resign to ro adu numi humni la pr thamge kaina saction gare koi sima ja samje mo ngang sina kambuda amai toksan gare aseng modi alternative government form tong no ma lakna ga da ne supreme court hai ba ko adu na tan tarom pr thambadi you are violating constitution provision hai adu ai du yeng ko na judicial review mu sat pa ya ne bo satre ade amana adu na tabam su hai mana na sai gi irang sam phatre khalo mi sam sibana ba thoye khalo ne adu ta di adu su pr thamgono hai mana nang 355 yaw ba duty of union government ko gi intern extreme aggression le ba intern disturbance le kanda state government carry on its as provision constitution to bogam draba adu matam da center ne thabak chathau hai ba ko 355 adu makhada matam nang to ba ba to go adu last resort president thamo haina su hai ba ko aduna chingna ningai oi ba haitare adu gi thamibra natraga 174 ge adai du da nation laga thamibra porchi idei nation laga lei manipur clear oi dene lama leibra khangde lechin ga thaba jala center de yeng pada hoi bhata de ba aina khambada now or never aduni aduna ai gi best suggestion da congress na ko chalaga governor the memorandum people ta direct supreme court india to clarify and to ko na tra president reference pi ge habra 143 ki makhada adu ma port khara to di yam decisive oini hojiki oina de dai du da point home nation laga nation masi ju thabong ni na art of nation bai ni confusion chala laga thamaga matam len doi ne ba ko ai election ma da kaino to ko doi ne aduna ana khambada still koi legal lekuna ai gadra gray area ai gadra nation bai gadra upun tha bai gadra port khara dum nai re le thamjen yam no je jam khata bai khoi ge roi bo round si no ja Premananda lak sake khoi miam na khoi huji si popular government ama sem lamba pamna re adu bo pamna ra basu khoi gi india government na masi seman bagi mami si ta da bai ta re hari bo khoi gi india government na yeng ni yeng si di kam yeng bi khang de khoi dia government na kari yeng bano da yam kana moi di pau phong na da mina ba ta de adana akhoi ai di mi ngon da yam kan training de da training de di delhi ga di yam la pi ba ko khoi swai gi sing se yan ta om changi da as quite the best remedies the election da koina mi ji afaba khalo da bagi pothok ne ba ko mi afaba responsible oi ba mayam gi mi hut hai ni mi plus hut ko du mi hut hai ni kana akoina mi nga ta khal le hut tom yawam da mai ta di thole thodong ak ta ne duna akoi gi message da free the fair election hai da na akoi gi kano da so constitution da the election committee represent the people act to yaw da na ko ana free so ga den fears o ga da ne ana mi sing sina antecedent know your candidate, know the antecedent of the candidate. Candidate pay but is Lakado Punshi the Kangway. Lakado Jakoi Kuti minute and Kangway, Lakado Miss. Lakado Mazi Perni Parukai the Kangdo Nagada, Mag antecedent, Mag how Punshi the Kangdo. Guy the Kangi Mazi criminal record labor. Let not go. Adagidi Kayatare. A quiggy man taliba, income duga man lady, Papasaduga, Sanavara. Later, got so many Kangponida, Magic Kanga and Nainaga, Botada, Chang, and Natragade, Sigi Togusiam, Tolakinebo, and a Mapa, popular government lay base age Hijabudo. Masi Samanabasi, Chamana with Katam Tainagasu, Jawaka principal man of the Kasmi, the Sutoki, Kasmi, and he talked tonight about Jamu and Kasmi, as between Machitoki, and the Maharashtra Sutoki. Other the Togoda was a harm the claim Togoda claims 163 and 164 article of the Makada.
claim to bom changi chief minister shall be appointed by governor and yaubani 164 other minister also shall be appointed by governor with the advice of the chief minister advice to governor na hap to adu daka le claim to bom changi nupa bana mayam chaloi ko hanak 32 gi formation ki tholak padu moi plug chaloi ama khangna leader ma changi leader dun claim to do ne I have the number lega saka sem da basi claim to do bai ne ko aha ma claim to claim the delhi da claim to do ti raj bhavan da governor ki office da chalaga I have the number sini number si lejare sir si don sogatle kontra ne thoi kontra ma sure number utare governor number da prime face mana oh si sumena mana reliable oita ga governor na report ma tha ga ne ba center da smai to nupa ma lami nupi ma lami mana claim to mi sarkar sem ge na mana puri ba list tu soi sang do verify to check ko the process le ado ma to ma si subum do ma le na I believe higher ne mana PRC report to ro na do na mo article 356 ki close ba 2 gi ma kha da revoke or verify to do ni adu to ra ne a da gi to ra ga invitation period nang sarkar semo adu ga date asukta magi strength to the whether he is a number or not to the floor of the house aduna jagdamika pal case 1988 ki apau case le aduna jagdamika the parliament member kan adu ma adu makhada floor of the house assembly da mana kan to utui adu report ne claim to ga ti swai aro an claim to bom changi adu hoji ki to ngasai case se Gujarat ki case 2002 se sida very clear were ma di assembly dissolve to gi banina dissolve to assembly da 174 si paloi as election to when 320 phogi makhada election commission india da pigi doine ba ko aduna 6 month gi gap le biya da election ji aduna masi yam kanna masida strictly chatna roi haida supreme court haire para number 109 the just mangana adu ngasai ge saina hai hi bato hai basi da be si manipur sam singna bai ta raina and star mark thamin sr bo mai sida minister na ministry hai moina chief minister haro pulap ni council minister satoi ne pulap ni minister resign to ba na dismiss to matam da oja hai so majority mang da ba losing majority ga hai adu si aku thamasi thamakanda governor na pr recommend to ba khudak to ba yaroi without exploring the possibility of installing an alternative government enjoying such support to hai re da ko di chief minister resign to raga resignation du mana reconsider to hai bu yai governor gi mangon the power le du hai de adagi di kana na atop leader ranti dul sibul leader ama to ga dum loi tok bi film lai ban mi ma dum thol ka dong ne thok tana tawi du sigi posima si violation ni adagi ama sumu yauri hi da internet law and order the PR thamya de ko khang da mina law and order haite internet disturbance la khadang wang khale internet disturbance thamdoi because of the state government cannot carry on its function in accordance with the provision constitution laktoi ne ko and internet disturbance lairaga su khutaka thamgano hai supreme court hai se CSI bo my still binding ni ko rule of law le ni ma se makana overrule to su ngamo yam phajan I mana aduna internet disturbance laira bokta all possible measure to contain the pharam internet disturbance mi hatpa mi phuna ba de nomai kapna badu matam ghadi lemna khona kho the situation by the union in discharging its duty under article 355 thami tawna badu madi thamoi khangdam thamba hai bani adu 355 thamba na order thoi adu di akhoi the emergency je kanu lei hai ni mari le rodro 352 national emergency 356 akhoi back down cost machinery 360 financial emergency adu sima hapchalani yaroi wari do constituent assembly debate pha yimum change khoina yam kana confusion oiraga na 355 tawraga situation du control to num khono na hairi ko PR da thamgono na da adun takpati yam leiram bene poche khoina like si constitution si khara phajana papam chang bai tar ada laji ta gani constitution si leiba phajana ngak si hai ta ga di ai humble suggestion da mas mafung dum tawe aina chalu state ahum mari ai thabak taw na oja oidana university college ki oidana lejaram si akhoi su dum sarkar kanu khadi government khadi khoi pul yaw di government yaw na tab law gi matang da constitution nei ne constitution expert di madu government hap to te ko manung da leibi wan da chief minister ki council minister duna tana ba ya ba constitution ni taw do ne si loi ba ana in khamada constitution ki expert team ma yaw bu changi haidi mantri mandona di lai orai budi sangpotre ba ko mayang thabak taw jana ai ngata da gi mantri mandonga si manipur di ama sok tok chani ngai ni da thabak si asku matik taw ra bari
soro amda koila thadi loi kai nadra adega moi se adegi de khoi manipur da khoi na khwai gi penjer ba se handa ki episode se masi ju ai khamada center na sanari ru role khangde moi manga do thola ga chimis ai woini tongnari do atop le bag chimis oina ba leite maharashtra da Premananda bis loire UP de chimis leitana jogi adina to far oil ni na ko khoi som na chimis manga tar yang launa oini ga tholak pa se suma de dum nuai thaba am tawba ngaktan ina loi bak leibak si kathok pa pam hai tare adom yenga well and good ni tawdabu claim tawdragadi akhoi na center da chaibadi ai kya pam de ba ko either claim tawbiro aduga claim du da man governor na log da targati hai esa bo maina hai suspended animation di anytime hingat pa yari hai ko adu di oiragadi judicial review sat pa yare PR gi mathak ta 350 challenge to yare ade amana 3 moina leader khan mangam drabani 164 ke close number 4 164 के क्लोज नंबर 4 आर्टिकल को अदु मखादा बोर्ड का द मिशु क्लेम तो वे आइबो को अदु मा बा जा क्लेम तो दे पार्टी अमना सपोर्ट तो होइतारे आइना खमदा मोय मंगा तुक तारा बो मोय लीडर खन ngam द तागदी अनदर ऑप्शन दी 164 के क्लोज नंबर 4 के मखादा लाइरे खाइबनी खंगदे मसक फजबनी खंगदे लेद्रा को अदु मी म खलगा मोयना अखोय मयाम खना लेरमैना शोम साव सन सिमिस ओइल से क्लेम तो होल सिन तोगा अदु मसु 6 month demand ओइरने दुम इलेक्टेड ओइरगन ओइरगन मा ऑटोमेटिक रिजाइन तोरनी को अदु की पोर मा अदु सो नत्रगना सो ngam लास्ट ऑप्शन दा खतंग साथी सिना कइनो कांदा एंटी डिफेक्शन लो को 10 schedule di makhad escape tawno moina 2/3 majority si tholok tare aduga we are the original political party ni claim to mar sa tawnari si besana kai khotra ma pa kai ni da mani usam kai ram ne na amai tawduna adugi option na 2/3 oi da roi ko 2/3 tholpam changi aduga top formation to sarkar semama adu adumai tawraga den khamad assembly dissolve tawgi possibility yang wangi masi samana thoki Kashmir da su amai tawbaga nongalaga assembly dissolve adu amatak chanduk so hoke sa hayo dena assembly khujik manipur condition sida assembly dissolution se 174 gi makha da tawroi ko 174 gi clause number 2 gi sub clause A the yawne B the yawne ba dissolution of assembly by the governor na adu governor tawroi kaino kanda Article 174 itself is under suspension in Manipur. PR do yengo PR the article of suspend the loyalty other 174 itself is the under suspension perano 5 to 6 the yawani other the 174 later kanana akoi dissolve to the kanana tawrani president tawrani ba president the council minister headed by prime minister Narendra Modi na advice tawrani no count president of India na akoi dissolve to governor tawrani hoji kaino kanda 174 is suspended in Manipur siba koina clear oyo one and come khangde da akoi ne kon hayu sa de best solution di PR sum sangdo ga sum karem na da democracy karem du sapu di best suggestion di dissolve toroga fresh mandate apa praja na khanja sunu kono praja are the king praja are the sovereign in democratic country adom na changchen bana best oi ga da khanje